Good morning, guys. Kata and Koteta take over, son. Morning Matana. Morning the vloggers. Namhlanje ungecawa. Hayi, uthetha nje ungecawa. Kungomvuli lemini all day. 27 namhlanje. Into besizele ke madoda sigqibile ngosiyahamba. Sihamba ngoku. Iyawuphinda ibonane ngoDisemba ke. Mazi nanku lona enhloko enkulu. Usiba ngabakho ncomala. Nanku lona enhloko enkulu. Nanku lona enhloko enkulu. Siyahamba ngoku. Siyahamba the vloggers. Umakoti wethu ke. Kanti ngibalisele ngaye. Okoko. Sayesuka ePitoli enxiba amaJerman. Odibana nami le eThekwini enxiba amaJerman nangoku ke usaphinde efaka iJerman. Hayi antani wasimdlisile nomntana abantu ikhona ingxaki. So zikalonke sendifuna ukaxeba ibhlukwe ngoku ka i-tracksuit akanayo. Uzishiye emva. Wow. Hayi ngeke ayazwapha namakoti edlele onxibe isigafu nangoku danele ngoku isigafu ngoku iphela into yazo singene endleleni umuntu makanxibe ibhlukwe yakhe hayibo. Hi guys, welcome to yet another day of this vlog. Ngukata take over ke lo namhlanje. Last night guys ndi remove installation yam and I'm not happy because hairline yam Uthi ufuna uvele channel unjebe ufuna morning dump. Guys, iyathanda vlog esidwara ndiyabulela guys for that. I don't take that for granted. Your support, your love, it means a lot to me. Ndiyabulela. Wanted to show you my OOTD. Ubusi uthe mandiliye iJelemane but bandilobolile guys. Bandilobolile so ndiyali enjoy. Siphelela short. Yeah, at least andizufaka isikhafu because we're traveling. Uzosifaka uhamba nabani isikhafu. Guys, bendisitsho ndisithi indimoshele ihairline, you know, bendisazama ukubuyisa ihairline yam. Can someone tell me to stop with the installations? Siyeke installations. Yes, but zibanhle man ubamhle but my hairline is gone. I'm not happy. Alright, okay, guys, hopefully you will like this video. Hopefully you will not be skipping those ads. I love you so much, guys. Thank you. Iyakwa kuthiwa bafuna channel. Oh. Akhe ndiye pha kubo ke ba channel izise. Na baba. Nenza ntoni ngoku? Asidlali apha. Nenza Lethe sidume ngazo. Asidlali apha. Good morning. Freedom Day. On for Ngelishwa kayikho leshayikwayo. Usuku olumandi, usuku lwenkululeko. Sikhululekile amabhulu ayinyengolwa xesha. 10-year-old asidlali. wabeka becangama. Yo uba ngayiwisi ngayingqala. Yo. Ngathabalana. Alongawe naye fast. Uyabona wena? Jonga apha. Ufuna mina ukuxabana nabantu balapha ngoba ubalekela phi? I say obvious, uba balekela Singenapha ngoba uzofika mfingcile. Ngegate zimbili eyishiki. Okusalayo Asidlali apho madlamini ngoba kutheni ngokulento ndizawube ndiqalwa ngosango kodwa jama ukhona. Uyayibona uba ingxaki ikhona. Thina sokombelwa ngobani xa bekhalaza ngoku. Oh hayi sisegxaki. Bakhalaza ngoku. Bakhalazela umombo thina sokombelwa ngobani ke ngoku. Xa amadoda elala ekhala. Athi mahlanu babangcaba sebewombili. yala sikozwanga baba. Akuyomanela kwezinye ilalo kwaodwa mahomba abantu. Hayi bathi kuzokomba umama ngoku hayi ngeke ke andizazi uba ndikwelificana. Kabathi azikho baba ndike ngotata ndiphakathi nje sesidikidikile. So into yam nje i-right mna. Kuthiwa kuzakomba mama ngoku omakoti. Bakhathela amadoda okombela ilala. Kunzima. iphelile loo nto besana. Yo, maliphuma ilanga bekutheni ngathi Waye yamishiwa.
Hayi amangapheleli. Ele finish man. Echama khona iqaba kanti. Number 10. Oh, khona bakhona ispino. Number 10. Content. Awunatshomi. Abebheki mayibe ngaphezulu because ngizosala eThekwini. Ngizosala KZN mayibe ngaphezulu. Iweather ayisivumile. Hayi ke. Umakoti wethu seyifuna ezi. Ufuna ezi. Hayi, ngincamela umkabhuti into enami akayifuni phakathi. Uyayoxutha nje. Yayoxutha. Saza ke niqingi because kaloku nazo zintsha mntaka ba. Running shoes is. Andazi kana ufuna ukubaleka ngaza phela elalini xa isenzithi okanye kwenzeka ntoni. But ke Oh, Yapa Nation, it's always good to be home, guys. Yo, hleli kubhlungu. Akufuneka kuhanjiwe. It's not nice. It's not nice. La tople. I said. Hey Dabawo. Dabawo enkosi ngethanga lami ndikhangela lona bendilifihlile enzele lingebiwa ngoku andisalazi ba ndilifihlephi. Ndilibaqele ngintaka zobhini. Hayi yo bengafuni lebiwe. Oh nconco busitya nantombazana. Busitya nto? Oh Thana. Uzenzele. Mama kho besavasa kodwa uyaxolisa kakwenzelanga ne? Cake eswiri awusemhle. Bina OTD. Ekseni utya ntoni wena hayi kanti kwam ekseni ndisela amanzi na chia seeds ndiyotya ngo-1. Kodwa mani la ekhaya into iyatshintsha. Lambile fune ndimthatha isoka ndisixobe ndidibanise kwaye izinto zelathi uzotya nesausage. OOTD. Yo nocobo seyiceli isausage bina ngicela wenze OOTD ninobusi andikhumbuli niyenze. Yes. OOTD. Mr. Price. Yes. Mr. Price. Yes. Mr. Price. Yes. And then, where did you get this from? Let's see. You can't see Pina where these are from. Adidas. I cannot see the meaning. This part, I'm gonna like and if you can kill an Okay, makuzo Dabawo ke iza ke. OOTD ka Dabawo enesonka. siphethe isoka. Esembuka. Nithe bhali kana ezihla. Yo ezihla konke ndiyazicela because akazazi nozazi. A6 Azinhle so comfy. zinhle nje awuzuziva. Nayi lona. Nasazi mos bandayithanda le way. Unxiba duri wena busi. Then ke umnqwazi ke ngoku. Ngowaphi umnqwazi? Ngiyabona. Oh. Andizuyinika indoda yakho lo mnqwazi. Fane yagodola. Uyayiva? Ivule ngaphakathi. Uligama from top to bottom. Different. Kaloku bazalwane. Funeka bayiqonde mina andingangane phela. Ingane yimi. Mina ngithenga impisi, ngithenga ipampers, ngibhatala school fees, angincede. So ke OOTD. Guys siyahamba nansi OOTD kasine uayo drink. We khona ivorce busibhekela nesonka sakho buye ungasini. Yo. Yes. Okay. Bunny. Big look. Big we fix it. Okay. Bebeyibonile ngokubenzisa liphethe eyi1 qona. We injalo nami ndichilo ndathi njengoba niphethe le andizophinde ndiyiphathe enye xa nibuyayo guys in. Nice. Semuhle. Oh, lighting is even actually better this side. Asemhle sine, your skin is skinning sin. Hayi Bini uyaphinda. Phinda ke Bini.
OOTD. Yes. Mr. Price. Jet. And then Adidas. My baby. Mwah, mwah, mwah. When I say mwah, mwah, mwah. It's my turn for an OO. Hey, why are you OOTD? Okay, nomsuthu ngapha OOTD. Guys, this dress is from Unokuzola. Yo, andihethi guys, ndoyika nonibonisa. Inwele zami zimqile la installation. Guys, all gone like zihambile. Uthini? Ufuna iverse now? Okay. Guys, besithengele sausage yakhumbula izolo. Besithengele sausage embuqa. So, ibininzi sisayitya nangoku for i-breakfast. Breaky. Breaky. I can't believe it's breaky. Yintoni kanti nami ngicela ufake. Okay. Sharp. Uyasifundisa? Ayisicela ngizotya nje just yona ne-drinky. Faka phela kuma-microwave. Yebethunana. Awutefi. Yo. Ayisana. Ndicofa i-microwave. Ucaba ukulobani la? Ucaba ukuthi kulobani la? Usekhaya lana. Ingane kabani le? Ingane kabani? Kama. Ingane kama. Ya, ingane kama. Thatha lena bhina, makathathe le dabuse ne-grave. Mina andizo ungabe uyohlala phansi. Uhlala phansi. Makasikhulule isilambe enzele just in case. Yebo, kuthiwa umakoti akatyemile kodwa uyatya apha. Hawe, kuthiwa emile umakoti. Kwakuthiwa dabuse. Utsho bani? Sitazivela place. Makaze nayo daba. Umntwana akatyemini uba ulapha kowethu Kaloku uJobe. Solo sicela isizathu sokuba umakoti angatyemile. Umama lozalayo. Umama lozalayo. Ulibele wayethi ba uzeke igugu lapha. Udlemile. hayi suka ngana ndibakhuluma Ukhohliwe kwaye. Uze ngogugu la fast. Akakuseko kwalo boyfriend ke ngoku. kasagoduki Simgodosi. Wakadi yo. akuyaphamba yaphamba asimgoduseni unomabhele yena i-contract yakhe kudala yaphela 2010 mhlapa i-boyfriend yakhe eyona nto bethuna kuthiwa ndaphoswa kukubona umuntu ohlekisa njengoba kuthiwa abantu bathumba niyaqhinga. hayi ophoswa ngikhona yimi yona kalobe ngifuna yena uqobo lwakho bakezala ndatsho kuwe ndathi uba ufuna ubona udedi focus kum jonga kum bayeke bonke dedi zonke izinto zikatata zikum xolo uba ndithi wayenezimbo emdala zonke isishwaba into yonke ndiyamambala usosi hayi ngifuna uyithetha ke manje yo ongaqhayiya hayi ifuzile la mntana qhayi umfuzile sisi athi bhu ndithi hayi mntana nje uphuma kuwo ngaka wona ungaka umsuzo siyasuza Suzi yapha kokwini. wathi wanca wavota Yesisi nami ndajoyina ngoku. soze wonke umcapho yakhe umsusa Yayika mcaphukela ukufika kwaba pha ndithi hayibo uyenza njani lo nto. jonga ufika wakhe asuze wale ndimphendule asuze ndimphendule engathikala Mama, Bina. jonga mama. Uzoyisusa lento. Ibethunana uLcobo ebesitya isausage namafutha. So ngokufanele kube ndima wenza sure uba amafutha ayasuka emntaneni wam. Yo, hey. Hayi ngaze ngazala impela. Ungaze ngazala how sengimbulela ukuthi kunodaba umzulu phela lana. jonga ngasayifuni ingane yakithi ngalakuthi
Uthi $1 nabusi. Ine $1 $5. Uyithatha phi? Khetha. Uyothatha phi $1 nabusi? Andiyazi iniqale nyani nenkukhu. Yes. Hayi niyamosha shame. Ina $1. Hayi ke thina siwathola kumetha. Vala namanzi bethuna sanumosha. Ayasebenza imali. $5 $6. Uzositshintshela ebhankeni phela. Ndiyakurobha. Ajobe yayala. Hayi bodaba. So $5. Inintsi $dollars dabawo. Kodwa ke inoba kodwa andamandazi bawenza njani xa kufuneka uyo exchange. Akuzuthi wa declare ubuzicole phes $. Udeclare to. Declare imali. Akadabsi ke. Aphinda again. Ndabaqoda $1. Ufuni rand. Ndifuna amarandi not $. Yeah. Kodwa azasikalathini usaxoxa usulododa uzamaphoso kodwa wena bamuzithatha Yini ubanjwe abadabawo. Sozubanjwa hayi ke dabsi. Uthi yena akafuni $, ufuni rand. yawutshintsha kaloku uzikazakala Uzamile ukumnika udade botata. $. Ewe akawafuni. Ubutyebi ba. eke Akabufuni, ufuna irand. ufuna irandi sisiyona into engaphandle Hayi akuthethi. Yo guys masihambeni ngeke yona sihlaza. That's Sean. Mari zokhumbula ukuthi abantu bafambe zvakanaka. Kuna Satan devil anofamba musinazokunaka. Tokhumbira Mwari vafambe nawo munzira kwasvika kusvika Joburg Pretoria. Vatakati vanofamba muno musha uno vasina kunaka, vane zvikwambo, vane zvidhoma, vane zvitokorosha. Tokhumbira muzita raJesu nemataira vambe zvakanaka. Amen. Amen. Thank you Sihlaza. Gaza ubuyela nePitori. Like mina ngangikuzise nje just for a week lan. Ubuyela nePitori. Mamelodi Sihlaza. Ngathi Mamelodi. Ubuyela neMamelodi. Ngoba wanithakathile. Bakuthakathile. Inyama kanjani? Mo? Hayi ku-right. Wena hamba kuthi. Awusafuna alright wena. I'm ku-right. Hey, Anele. Hey uSihlaza wayeze for a week zangabe safuna kuhamba. When? The first time uza la. That was 1 week. Then ubuyele. Uzosebenza, wayizosebenza futhi. Wena uzahamba wena uzontani as next year. Next year? Yeah, oh, next of next year. Yeah. Sihlaza. Just that's this too. Afana sizwana. Papa yini emtyanti. uhlaza makavala ibhuti. Wathi wafana unahanga. Wayiveza apha uba ngabe ibhuti ayivalwanga. Wathi wafana unahanga kanjani? Wathi wafana wena ani ureproblem. Wafana sinza imali lezi lezi. Hayi ke wena Sihlaza. Wafana nasinza. And is what? Hey wo. Hey. Hey, ndifuna ukubaxelela ngoSihlaza. Ngeke ndathuma uSihlaza. Sihlaza kawuvela. Ndimnika 3000 uSihlaza. Uba akumlanda kunika imali. Ndithi mothenga izinto lapha emall. AwubuSihlaza thengela iteki. Ya masisi, ane problem. Ane kumela ifuna 300. Manje ane lati angazi indawo zakhe zingere wathi sihambe lomntwana lo. Wathi transfer imali. Wathi jaza ibone imali. Yo, odla umtshana. Wakhona. Andikwa. Athi ngezimali ze800. Uthi impahla wathini ebuhle. Athi jacket. Take jacket. Ice cream umntwana. Anathi yo jaza uthini wena? Ayifike bona ngathi ani ama friend fish ndawo wena. Ngokuthengela mni chips. Hayibo Sihlaza. Wabona athi no ngizobhadala imali. Yani ukwatele kanjani? Ani ngiyayithi imali yami. Ngcono nyamva nomva mna phile ndingamfana ukuthi uSihlaza. Mina njabule kanjani? And wenze lucky. Ndifika isikhathi se900 that day. One disturb ase busy. Sihlaza papa. Uthi wamdisturb esebhizi esadla imali uSihlaza.
Bye emtyantini. Bafana imfone. Sizodlula kuye ngawo. Umbe udabs ufuna ihike. Akami sit down. Makambeke. Bendifuna athengele abi nansika into egrosari. Ingase ngifuna udaba lo angena athenge. Ayifaka pha emotweni kumbafana. Inkomo zalapha ekhaya eziyazikhanye nje izibone kahle. Bye mtyanti. Baba yini esidwara kuthiwa mandizoqhuba. Phofu kuthiwa maqale qhube bani? Mawuqhube lo wekhwele emotweni ndibona uqhubeka ngasemva. Kodwa ngiqhubeka kaze ngazoshisa ufike ekhaya. Inkinga manje. Ngiyanikela wena uyozibeka Emdlovana. Ke ngokulo yena azithatha azisepitusi. Lendoda mina ndinomyeni bethuna. Molweni kwasisi. Ngicela ngasemva. Molweni kulo fortuna. Uyipassenger wena. Awuyithanda indlela ke wena Mdlovana. Shu. Siseze kulolu yanza. Hello, it's Honey. Kulo ithani, kulo ita. Hello, it's Honey. Funa ukuzobona ikitchi guys. The last time saselapha kwakungekho kitchi kodwa kwenziwe ikitchi ke. Hey, asebenza abantwana. Shothi umakoti bethuna ke umuntu ofuna ukuzohlala kule fortune. Abe se front seat. Akekho. Oh, hayi kodwa nizodlala ngompafane bethuna. Sothi iqhise sisithi iqhisonke. Kanje akusabantu. Zokuba. Sizobona ikitchi. Molo mpafana. Yo aliselihle ke sana. Kaloku kufuneka kuze umakoti azopheka bethuna kekho osivolunteerishayo. Just yes. Ufuna ntoni ke wena apha uzomosha umpafana? Guys, kuyabanda ndiyothatha ijezi. Guys, andisabuyeli ngaphakathi kuyabanda ndizonxiba le fair coat. Ndithi akekho umfazi oridi othi mina I want to settle. Nangu umthembu uqhudeni ungoza kamkhubukeli. Azohlala kula fortune ngaphambili. Mbonile sekhona nekitchi. Uyamfuna busimakoti? Hey. Ingane yami le. Ingane yami fanele ngimchuzele mina ukuthi lo umakoti kufanele ndodana. Lo akakufanele. Ngifuna umuntu ozohlukumeza ingane yami. Ingane kadadewethu ongasekho le. Yo. Ngoku angifuni neze ngayo. Ingane zikasisi. Hayi. Ingane zikadadewethu anifuni ova sonza mchuzela umakoti. Bangafola apha. Bangafola kodwa ngizochuza bemnye. Ufuna umakoti onjani? Umakoti ozithuleleyo othethayo but like ozichafeleyo nje ongazucala ingane kasisi ngempumulo. Ufuna umuntu onjani? Ngicela iCV zingena apha kwi-comments. iCV. Sithini uzawuchuzelwa kuwe apha kwi-comments. Oh guys. Ingane kasisi. I-truck yaphi ke asimanga ndlele? Ayobani. Hey. Hayi uzobona mama ehambe. Hayi mfundisi. Uzobona mama kahambe kanjani makangene pha indlela inkulu. Makabhekele pha athi uba mandimsusele. Uyayibona. Oh una code 14 wena. Ungayiqhuba lebusi. No code 14 asuka lubala lo. Yo. Kaloku mina ndiqhube ezine-trailer. You are lying. Ezine-trailer. Hayibo. Code 14 wenzelweni kanti. Ndiqhube ezine-trailer mina i-truck. Hayibo. Ngithatha kancane wemkabhuti. Oh, asihambeni guys, asihambeni. Yo kuyabanda. Jesus. Wendodana. Woza. Umakaza abhabhayisi. Indodana. Yaze babanda wendodana. Senemali phela. Yobonana siphathe Durban ukubuya nini eDurban. Imali. Nathi imali lelini wakumalume. Nathi imali. Uphuma wakhe phela. Le ngane ikhuliswe sithi manje seyihlala kowayo. Yazi lo. Funa inkomo ezithu. Ezokuthini? Uba uzikhulule lapha ekhaya. Uzohlala la. Angikwazi uhlala la. Awungazi ngicela. Hayi angikwazi. Hayi phela.
Zobika nami Kufanele ubike ukuthi ubuyile. Nawe bafana sawuthetha isiZulu. Bye Qudeni. Hayi sisi ngizawufika ndipheke ubhanqa. Awukwazi unika wani. Enkosi hayi kaloku wena uthe momncinci yena okabusi hayibo ne green pepper. Momncinci phuma egadini le. Ndizophuma phi ndingubani? Hayi wena ne broccoli. Yeah. Imake momncinci. Awukwazi kaloku ukuthi mandifumane 1. Awunamntu kaloku wena. Jonga ke uzosifota awushelwe ufike endlini uzibeke etreni. Sasibone zasifona miyami baphambana. Zange ndizibone. Hayi le broccoli green pepper Nansa yami ndifuna ukwedade wethu. Ngobeze yakho busikana umbona ke ngoka. Oyi-1 Hayi kalwani kwazi. Oh ayisenhle bethunana. Iphume egadini nyana? Yo. Sisenkosi. Sihlala nawo apha ndifuna ubusisiwe. Hayi ngizokupha la endleleni. Xa ufika endlini ukhupha uthi ufote uthi ke ngivele emakhaya. Kwam. Ubeke etreyini. Unalo nethanga alinikwa kudade kawo. Hayi balele. Baba yini bethuna enkosini. Bye. Awushike pha kubafanele. Mama ungadendim. Akugcwele eMount Free akugcwele nange-holiday. Hayi niyayihamba idolophu bethuna. Hayi niyayihamba idolophu. Oh wow. Nkosi. Kwakhe semva kwami ngathi xa ibreak ngathi wabreakela apha kum. Umuntu uthi uyifuna into. Hayi suka umuntu wakho sihlasa ngeni abona. Incede khavula. Anse nje yasela ubaleko ngesizathu. Ngakho-ke bedina nje. Oh man sigcwele mama. Sigcwele shwe. Hayi nina sivale mntana sivale. Nangu mamnguna kazufuna uvela ndiyamazi. Home sweet home. Size no KFC. I'm just gonna warm KFC and then sitye ke guyzini. Yo. Iyo. Lithemba. Uphathele ntoni Themba? Chocolate. Okay ke. Mama besiphakile apha sikuphi? Because Amen. Hayi Lithemba. Hayi umdala ngokulithemba. Ukuphathele ntoni Dabawo? Chocolate. Uzayitya naba? Naba? Chocolate yakho. Uzayitya wedwa? Awuzumphuma mnguni? Awuzundipha ikho. Akasazi mathi sangu lithe. Yente. Uthi uDabsi lithini iculo likatata? Yeke iskipa. Yo. Yo, wathi manje le ndimi tuyonele khona hayi Hayi ithi ndiyo kwedziti qala uthi iculo likatata lithini iculo likatata Jive. Sisondeze kuwe. Ngelase church. Iyo, ke ndenziti. Ndenziti ekhaya nasemzini. Ndimke wenzela utata iti. Andifuni nobe ndiyimosha. Siyandihlula esi stove shem si complicated. And
Uphunga i-Glen tea and akasafaki kwaswekile ke sis. Uye ke lo. Abone izileto ezikhupha ezifotweni nina bami. Hayi ndifuni into. Oh hayi. Zii-memories ezima ufuba yalet Nika kafumani lessons pha kumambheka. Umambheka akana-stress uthi ayibize ngokwakhe. Ayibizeni. Abize ivlog ngokwakhe. Bamba kuze yona. Angithemba ulithemba qho xa ndiyambona sonke iinwele zakhe zizinkozo. Utheni ungachebanga lithemba, utheni ungachebanga? Ucheba kusasa? Sizawucela kusasa. Libuba kuthe aceda mvusa ngikwazi ukucela. Uyamazi athini? Waqale wathi xa ndimbetha athi zakubisela amapolisa. Abufonela umisi wakhe ekreshi ukuze bakuthembe into lithemba xa ndizambetha babafundiswa xa sibabethana. Yena hayi nje babengabethwa. Guys, ndifuna ubona amatanki. Ndithe umama ndicela athathe yonke ke ngoku le nto yakhe ayifake egadini because ndimenzele itanki yasegadini. Sibone ke ngoku itanki number 1. Yo sana, I am so proud of me. I'm proud of myself, guys. This is tank number 1. Qondo banzo yakuwo wonke. This is tank number 2. This one it needs to be yo funeka ndibize la bhuti weplumber because funeka athathe amanzi apha awa reroute to a bathroom nase kitchen. Yo ayipheli into isenziwa. Ayipheli into isenziwa. Yo akusenanga guys. Ndiyonqena ukuyofika pha. This is tank number 3. Ndiyonqena nokuyofika pha. This is tank number 4. Oh sana, God is good, you know. Uyandizama manubawo. Uyandizama andifuni kungatsho indlu yenkukhu zikamama le. Ndanirhala uyidiliza because ndirhalela le elibala. Le libe lide man, libe likhulu but hey akafuni nova umnikazi wangu. Akafuni nova. This is tank number 3. Ungumntu wegadi ke sana, jongani pails. Sure. Amosha ezizegamazini. This is tank number 3. I mean tank number 5. So ndifuna athathe zonke ke ngokweza pails zakhe azifake apha. Ndanifuna elibala yabo lihle from apha up until apha. But sana yeah. Alikho manibala lasekhaya lime kakubi, so bendizama uba at least kube nento level. Yabo, but guys, I'm home and I've got another OOTD. Kumnandi kwasekhaya. I don't need bandiba bajelemane ke sana. It is from Nike. T is from Nike. Guys, kuyabanda. Don't let the sun fool you. Kuyabanda apha. Yay! Is a little. And then where is the jacket from? The jacket is from Umagazi, Umamakalumi. I don't know where she bought it. Nangu. And then the shoes. Mama, you didn't finish your OOTD, the shoes? The shoes are from Denim SA. They know the shoes. They saw them on the last vlog. Ukhona uLithemba, umisithe ba? Kunjani esikolweni Lithemba? Khobaxelele umnta nothanda indaba. Khwaza qalela phansi abakufa. Yithi umntwana othanda indaba. Efike eqala. Yothiza. Ajongeka. Phuma mntwana. Uyodlala nabanye abantwana. Abazali bancokole kamnandi. Yeah. Mama, ingathi ndizowa ngale vlog yakho. Masihambeni guys. Hambeni guys. Yona ndifuna le nto yenzayo. Hayibo inantoni na? Umemnqokweni ekokusathi uyandihleka ke ngokwandihleke. Andisiboni ke mna kwezinto endala kuzo mna ayonela. Andikuvezanga ndiveze obusi nje. ubona sawuhleka uba uvela Ndihleka ukuthi ndathi yaya ndifuna into zoniyone. Womile isindi ndiqoba undihleka ntoni umemnqokweni. Yo umkhwenyana. Yo.
ukwazi ukufika. Wow, hey, lithe. Oh. asuka sibrentshe apha zinto ezingafuna uyoneleza asifuni Yo. kodwa ke amanzi lawo ndiyawadinga la manzi avelaphi seliba aphuma pha etepini aphuma phethe uyawakhuphela Hayi busisiwe. Oh, okay. Mama, Pina, I got it from Stacks. into. Okay. Yo, uyakhala ngokulithemba. Yo, ebethi akazukhala njena. Uzoza mama, I think uthe uzoza Tuesday. Oh. Ulithemba makangakhali. Akafuni siyam. Yo, andizifuna ezipheli zikamama ufane wayithethelela. Andiziceli ngasegeyithini. Mazibhekele. Sincinci sispace. Yabona esi? Ayikho lento ayitshoyo uMamnguni. Andifuna bendidebate naye. Makwenziwe lento ndithi mayenziwe mina ndisemtsha ndibona bhetele. Hayi Lithemba. Asicela isikhalo namhlanje Lithemba. Uthi bana kazukhala kodwa. Uyakhala nje. Khala ndoda ne? Awukhali wena ne? uzobuya udaba wandithi Uzobuya udaba. zokulanda ngikhaphile kodwa hayi ndoda Papa, anytime. Siyabuya ba? Siyabuya ngoku. High five. abobaba isudabusike High five. high five indoda ayikhali man indoda High five, ayikhali indoda ayikhali ithi papa emkhonyana Izancamisa. ithi papa emkhonyana papa emkhonyana Thi papa emkhwenyana. emkhonyana Uphi umkhwenyana? indoda ayikhala ndithi indoda ayikhali bogcina uMamnguni bamenzela ithi ne menzela uMamnguni ithi sizobuya sizokulanda uyeva uzoya eGauteng ngoJuni sizokulanda papa Ke boy ungakhala mbotya ichocolate yakho ne? Ne-apile ne-chips zakho. Nesweet bendukubonisa. Yo, isweet ukubonisile ubhini isweet zakho. Siyabulela bakuthi nangomphako wenkosi. alright Okay. Kakhulu ihambe kakuhle. Baba yini? Singahamba. akandihle kube nozobhina xa Bye, bye. uzobhina animfundisanga i-seatbelt Hayi akayiqhelanga i-seatbelt ubhinana. Kanti it's not good. Ingxaki asihambi long distance all the time. We go So short distance. we go short distance, so we can't be doing seat belts for short distance. I know it's bad. It's bad. I need to do better. Masihambeni guyizini sibuyele eGoli. Bendithe andisacela iqhuba ngoku abantu abafuni ukundiqhubela. Ngizoyisusa nje apha egravelini yaselibaleko kuba bengayifuni igravel yethu. Kodwa injani ingakanani shem? Busi, ingakanani igravel yethu? irayithi ayinanithi Inde kakhulu? Ayikho nde kakhulu xa ilungisiwe. and ke ngoku iyahambeka ndithi Bayilungisile shem. Let's go. Go back to Pretoria. Maybe I'm closing the vlog here. Bye guys. Thank you for watching. Love you. I'll definitely see you. Hey, Nijani. Yaphila. I'll definitely see you on the next one. Bye. Bonisa, Sisi.